با عرض سلام بیننده‌های عزیز و ارجمند، هواداران همیشگی فوتبال، اینک رسیدیم باز به نشر نوبتی برنامه 90 دقیقه که همین حالا منظوری شما میگردد. روزهای شنبه و یک شنبه بازی‌های دور نیم نهایی جام تاجیکستان اوید به فوتبال برگزار شدند و دو دسته که در میدان خود بازی داشتند، خوجند و استقلال، پیروزی خود را همواره بر دسته‌های اسخاتا و همچنین روشن به دست آوردند. خب راجع به دو بازی سپاری شده جام تاجیکستان و همچنین چند حالت‌های بحثناکی که در دوره 22 چمپیونات مملکت برگزار شده بود، 24 چمپیونات مملکت برگزار شده بود، همراه با کارشناسی فوتبال سبحان خوجاموف این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. خب سر اول بیاید متوجه بشیم به نتیجه دو بازی سپاری شده. استقلال با دروازه دسته اسخاتا توانست 4 گل زند، ولی با دروازه خود 3 گل سر داد. این یکی از معماهایی است که چرا استقلال در قسم دوم همیشه مثل قسم اول بازی کرده نمیتواند. در این باره هم ما گفته میگذاریم و البته در مورد غلبه کلان دسته خوجند با حساب 4-0 بر تیم روشن که برای برآمدن خوجند با فینال جام تاجیکستان الکی فکر میکنم بسیار چیزها رو حل کرده هم میتواند نتیجه 4-0. خب اصلا بازی که استقلال با اسخاتا داشت، این بازی در عموم میتوان گفت مانند بود با همون بازی اخیری که آنها مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش داشتند. چرا؟ زیرا آنها با حساب کلان پیشرفت بودند و گمان کردند که در این رقابت غلبه آسان خود را به دست میآورند، اما اسخاتا با دروازه آنها 3 گل زد. شما این بازی را در عموم چگونه تصور میکنید؟ якум ма чӣ гуфтанӣ ҳастам дар ин бора, барои ки бозии чемпионат аз бозии ҷом фарқ дорад. Барое ки чемпионат дарозмуддат аст, яъне ба 3 давр яъне тақсим шудааст ва бозиҳо хеле зиёданд. Ва дар ҷом ин бозии ниманиҳоӣ аст ва дар ин бозӣ аз ду бозӣ, яъне аз натиҷаи ду бозӣ маълум мешавад ки ки ба қисми ниҳоӣ рохат мегирад. ба ҳамин хотир ҳар ду даста эҳтиёткор бозӣ мекунад ва яъне дар якум бозӣ мехоҳанд ки яъне натиҷаи ба худ писанд ба ҳамон ноил гарданд. Ва истиқлол 4 голе ки ба самар расонд ва фикр кард ки яъне метавонад озодона яъне 4 гол ҳамин тавр давом медиҳанд ва бозиро ба анҷом мерасонанд. лекин дар ин ҷо эсхата ҳам ба фикрам ҳис кард ки яъне дар сафар бозӣ дорад ва як бозии дигар дар хона дорад ва чи 4-0 ёки 5-0 ёки бо бузургтар ба фикрам ба ҳуҷум гузашт ки якам ёки як гол ё ду голи агар ситонад ақлан дар бозии хонагӣ ба он ки имконият медиҳад ки бо муборизаро давом диҳад. ва ҳамин таврам шуд. мо шоҳиди 3 голи اسخاتا شدیم که با دروازه استقلال وارد کردند. استقلال برتری کلان داشت. استقلال اگر از حالت‌های داشتگیشان اگر استفاده می‌بردند حساب ممکن که بزرگتر می‌شد. لیکن فوتبال است. من فکر دارم که بازی جوابی در میدان اسخاتا که برگزار می‌شود، بازی جوابی، بازی نیمه نهایی، من فکر دارم یک بازی دیدنی و جالب بود. بله. خب نگفته نماند بیننده عزیز که این بازی برای دو تن از فوتبالبازی دسته استقلال آخرین هنرنمایی در حیط این دسته است. این حمایتگران منوچهر سفر و وحدت حنانوف هستند که آنها با باشگاه فوتبال پرسپولیس ایران گزارش کردند و این هم خوشخبر و یک رویداد مهم برای فوتبال ما هم هست و حتی منوچهر سفرов گل زد در بازی برای او بسیار هم حساس. خب چیزی دیگر اون است که چرا استقلال در قسم دوم البته بازی دوم میشود که همین گونه بازی میکند و به نظر شما دیسیپلین یا انتظام بازی از جانب بازیگران ویران کرده نشد؟ نه، در اینجا با فکرم درباره دیسیپلین نه، درباره یعنی روحانیت بازیگران گپ میرود. از حالت روانی برای که وقتی که 3-0 است که 4-0 است، خوی نخوی کمترک مسئولیت خود رو یعنی گم میکند یا اینکه کمتر میشود. در همین جا باید پروفسیونال باید شود بازیگر و از اول بازی تا آخر بازی باید در یک سطح باید بازی کند که همین خطاگی راه ندهند و حساب تغییر نیابد. و من فکر دارم که چی در دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و چی با دسته
اسخطه که آنها در قسم دوم بازی نه اونقدر بازی خوب نشان دادن. من فکر دارم که مربی خلاصای خود رو میبرن و در بازی آینده فکر دارم که تغییرات وارد میکنن. خب استقلال در دو بازی الکی 7 گل به دروازه حریفان زد در دو بازی اخیر، ولی به دروازه‌اش 4 گل سر داد. این از چه گویی میدهد؟ این از این گواهی میدهد که در قسم هجوم هم استقلال یعنی خوب است و در خط حمایه هم اونها ضعیف هستند. کمبودی دارن. بله. ضعیف نه کمبودی دارن. یعنی برای اینکه چه از طرف دروازه‌بان چه از طرف حمایتگران در با فکر من رو آنالیز میکنن، تحلیل میکنن و کمبودی را باید اصلاح کنن. لیکن در اینجا دو بازیگر اساسی که دسته را ترک کردن، خطا نکنم اونها با دیگر دولت سفر میکنن و قرارداد با امضا میرسونن. من فکر دارم که با دسته استقلال کم و بیش در خط دفاع مشکل میشود. بله. خب با هر صورت استقلال یا اسخط به فینال میبرن، این رو بازی جوابی نشون خواهد داد و احتمال است که بازی های جوابی آخری ماه هم برگزار شوند. خب تا اون دم رقابت ها در دایره چمپیونات مملکت ادامه خواهد کرد. خب بیایید با سخنرانی سرمربی دسته اسخط و استقلال متوجه میشیم که اونها بعد از این رقابت چی گفتند. Ну, как видели, да, сегодня такая захватывающая, очень хорошая, плодотворная игра получилась. В первом тайме, конечно, мы немножко пока вот привыкли, вот, были некоторые, значит, ошибки у нас, вот, и, конечно, проигрывали это самое. Во втором тайме подкорректировали, сказали поплотнее, значит, выходить вперед и там уже встречать. И вот это у нас работало. Сразу вот забили голы, вот. А в основном я, конечно, поздравляю с победой команду «Стекло». Вот. И, конечно, ну, ребята тоже, насколько сегодня они были готовы, они так сыграли. خب کمبودی‌های دسته استقلال رو آیا شما تا آخر تا اونجایی که می‌توانید استفاده برده توانستید کنید؟ Нет. مشکلی‌هایی که در استقلال بود، مثلا خط مرکز و خط هجومی دسته استقلال امروز در قسم دوم خیلی ضعیف بود. Да, вот поэтому мы и сказали во втором тайме, чтобы выше встречать. Вот. Начали высоко встречать, вот, и там были перехваты и, естественно, атаки. Вот. Ну, атаки вот, оказались две атаки оказались результативные, вот, поэтому забили голы. خب اکنون بازی جوابی شما رو بعد تقریبا یک ماه انتظار است. در بازی جوابی نقشه چگونه است؟ آیا امکانیتی گذاشتن به دور دیگر هست و فینال رفتن هست؟ Впереди сейчас у нас игра вот, отложена 10-го опять с Истеклолом, вот, потом значит, продолжение нашего тура там у Истравшан, Хаджент, и после вот Хаджента у нас уже вот, обратная игра дома. Вот. Ну, будем настраиваться. При счете 4-0 бросили играть как бы в футбол, понадеялись, что так матч закончится, вот, а чудес не бывает, когда ты недооцениваешь соперника или да, как бы выходишь спустя рукава играть второй тайм, обычно так и получается. Поэтому сделаем выводы, вот, поговорим с ребятами, что так играть нельзя, и, естественно, будем бороться дальше за выход в следующий раунд Кубка. Ну, 10 числа эта игра состоится в Хадженте, поэтому мы готовимся. Вот, еще раз говорю, проанализируем этот матч, вот, сделаем выводы, поработаем над ошибками и будем играть. В основном недооценка соперника, вот, потому что некоторые футболисты посчитали, что игра сделана, вот, с чем, конечно, была не согласна Иксата. Вот, и пошло нарушение дисциплины, вот, за что нас и наказали. خب ویتالی لفچنکو هم برگشت به دسته استقلال بعد از اون که یک مدت در اوکراین قرار داشت برای گرفتن مجوز پرو، یعنی اجازتنامه پرو، که اونجا البته با احتمالات زیاد سرمربی دسته استقلال برای سال آینده این چیز رو برای خود یعنی تامین خواهد کرد. و عموما لفچنکو هم در اون گفت که برای نگاه داشتن حساب بازی و عموما انتظامی بازی بازیکنان اونقدر خوب کوشش نکردند در این رقابت. یعنی این چیز اساس شد که اونها به دروازه خود 3 گل سردند. شما مطمئن هستید که همین 3 گلی که اسخط به دروازه استقلال زد در بازی جوابی کمک کرده میتواند مثلا در صورتی حسابی 1-0 اسخط به فینال میبراید؟ درست، 100% درست. برای اینکه یک از حسابایی که 2-1 که 3-2 که 4-3 این با فایده یعنی مهمون است، برای اینکه بازی که جوابی می شود اون با دروازه حریف اقلا یک توپ وارد کرده، اگر غلبه را به دست آورند
метавонанд ки ба қисми ниҳоӣ рохат бигиранд. бале хуб дар бозии дигар дӯстони арҷманд хуҷанд бидуни мушкилӣ ба равшан бо ҳисоби 4-0 ғалаба ба даст овард ва роҳи худро барои баромадан ба бозии ниҳоӣ ҳам то як андоза ҳамвор кард, ҳарчанд бозии ҷавобӣ ин дастарҳоро дар пеш аст. хуб хуҷанд баъд аз дерби суғд бидуни мушкилӣ бар ҳарифони худ пирӯз шуд, яъне фарқияти хуҷанду равшан ҳамин ҳоло дар чемпионати мамлакат тафовут дорад? на он қадар тафовути калон дорад. дар ин ҷо агар мо назар кунем ба бозиҳои қаблӣ, онҳо дастаи равшани клуб дар чемпионат рӯзи 4 ноябр бозӣ карда буд дар майдони худ бо дастаи файзканд ва мо дида будем ки бо даҳо чӣ хел буд. онҳо бениҳоят бисёр қуввати ҷисмонӣ сарф карданд, яъне ва пас аз бозӣ 2 рӯз пас ба 3 рӯз бозӣ кардан бо ба дастаи хуҷанд дар сафар хеле мушкил аст. хеле мушкил аст, барои ин ки яъне аз тарафи ҷисмонӣ барқарор кардани яъне организми одам хеле душвор мебошад. дар ҳамин ҳол дастаи хуҷанд бартарӣ дошт. онҳо дар сафар яъне бо дастаи Саравшан бозӣ доштанд ки он қариб аст, яъне дар ҳамун ҷо, яъне дар ҳамун ҷо аст ва он дастаи хуҷанд ҳам дар майдони худ бозӣ кард ва дар ҳам аз ҳисобе ки дастаи равшани клуб яъне қувваи бисёр сарф карда буд бозии гузашта ва ҳам сафар кард, бартарӣ дошт дастаи хуҷанд. ман фикр дорам ки ин ҳам яъне баёи худро нишон дод дар ҳамин ҷо ва дастаи хуҷанд озодона гӯем ки яъне ғалабаро ба даст овард ва бозии ҷавобӣ ман фикр дорам ки бозии осон намешавад, гарчанде ки 4 тӯб дар ин ҷо фарқ доранд, лекин дастаи равшани клуб ман фикр дорам ки тамоми кӯшишу ғайратҳоро ба ҳамин равона мекунад ки ақаллан ғалабаро ба даст оранд. лекин мо фикр дорем ки намедонем ҳисоб чанд мешавад, лекин ман фикр дорам ки равшани клуб дар хонаи худ бозӣ хуб нишон медиҳад. яъне шумо мутмаин ҳастед ки онҳо камбек мекунанд? камбек ба фикрам душвор мешавад, хеле душвор мешавад, барое ки нисбати дастаи хуҷанд камбек кардан душвортар аст. масалан имсол равшан ғалаба кард дар майдони худ бар хуҷанд? ғалаба кард, лекин ҳисобро бинед 1-0 буд. ин бозӣ яъне ҷом аст, хеле душвор аст ва ман фикр дорам ки як бозӣ ҷолиб мешавад дар бозии ҷавобӣ. бале. хуб ба ҳар сурат вақт нишон медиҳад ки кадом даста ба даври ё худ ба бозии финалӣ рохат мегиранд. сармураббиёни дастаҳои хуҷанд ва ҳамчунин равшан низ андешаҳои худро роҷеъ ба ин рақобат баён карданд. он нақшҳое ки мо кардем, он чизҳое ки ба бозингаро расондем дар майдон иҷро кардан ва ҳамин бозӣ ба ҳамин равиши гирифт ки чхеле ки мо мехостем ва дар қисми аввал мақсади мо голзанӣ буд, барое ки чунки медонем дар 2 бозии аввал дар чемпионати ҷумҳурӣ ва қисми якуму дуюм мо ба дастаи равшан клуб ягон голзадагӣ набудем. аз ҳамин сабаб ҳаракат кардем ки дар қисми якум гол занем ва нақшҳои мо ба амал расид ва соҳиби ғалаба шудем. бозии бачаҳо ва хеле гӯям ки суст 4-0 ҳисоби калонтар. акнун мо мегӯем ки аз мухлисони худамо камтар бахшиш мепурсем. мо ҳаракат мекунем ки дар хона ин корро ислоҳ. хуб наҷмиддин толибов, сармураббии дастаи равшан ҳам бозии дастаро бисёр баҳои паст дод, вале омилҳое ки болотар шумо гуфтед, сармураббии дастаи равшан ин чизро иброз накард. яъне маълум мешавад ки бозии даста он қадар хуб нест. дар ҳақиқат барои ин ки мо ҳам бозингар будем дар вақташ ва дар хеле бо даҳво бозӣ мекунӣ, қувваи бисёр сарф мекунӣ ва дар ин ҷо барқарор кардан лозим аст. яъне ҳам ситоди мураббиён, ҳам ситоди яъне роҳбарияти духтурон бояд тамоми кӯшишу заҳмат кунанд ки дар ҳамин бозие ки пеш омад бояд бозингароро барқарор кунанд. ман фикр дорам агар онҳо бозӣ мекарданду пас аз бозӣ яъне ҳамон рӯз агар сафар мекарданд ва дар ҳамун 2 рӯзе ки доштанд дар ҳамун вилояти суғд дар шаҳри хуҷанд агар боқӣ мемонданд ва дар ҳамун ҷо тамрину тайёрӣ медиданд, мумкин ки ин гуна намешуд.
бале. Хуб, инак бозиҳои аввали даври нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон дар соли 2021 ба поён расиданд. Чӣ тавре ки болотар ишора кардем, ба эҳтимолияти зиёд бозиҳои ҷавобӣ 27-28 ноябри соли ҷорӣ барпо шаванд дар майдони дастаи Исхата ва ҳамчунин дар майдони дастаи Равшан. Вале дар ин миён дастаҳо дар чемпионати мамлакат бозиҳои худро баргузор хоҳанд кард. хуб, бинандаи азиз, дар барномаи гузашта мо ваъда дода будем ки роҷеъ ба ҳолатҳои баҳснок дар ду бозии даври 24-уми чемпионати мамлакат миёни дастаҳои Истиқлол, клуби марказии варзиш Артиш ва ҳамчунин Истаравшану Хуҷанд дар барномаи имрӯза ҳатман онҳоро мавриди баррасӣ қарор хоҳем дод. Ҳамин тавр ҳам мешавад ва ҳоло биёед шурӯъ мекунем аз ҳамон ҳолати баҳснок дар бозии дастаи Истиқлол ва клуби марказии варзиш Артиш ки ҳолати бо даст бозӣ кардани туп дар ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол буд, вале довар онҷо ҷаримаи 11 метра надод. Ба кадом хотир Субҳон Хоҷамов гуфтанд ки баробар буд, яъне 50-50 довар метавонист бидиҳад ва наметавонист бидиҳад. Хуб, ба ин фикри худ меистед шумо ки воқеан ҳамин гуна буд? дар ҳақиқат ман як бор дига гуфта мегузорам, барои ин ки дариҷа дар ҳақиқат як бор дига нигоҳ кунед, назар кунед ки он наздик аст ва фурсати дасти худро гирифтан надорад ва даст дар ҳамон ҳолати яъне бозӣ ҳаст, яъне ягон ғайри мисол ягон ҳаракати ғайр надорад. Ягон даст чӣ хел буд, ҳам хел истодааст. Ягона туп яъне вай худро иваз мекунад, самти худро иваз мекунад. Дар ҳамин ҷо ман шубҳа дорам ки метавонист ки яъне довар таъин кунад ё ки таъин накунад. Агар дар ин ҷо туп давом медод, ҳамин чӣ хел ки мерафт ба ҳамин самти дигааш буд озодона мерафт, ман фикр дорам ки дар ин ҷо дар ҳақиқат пеналти метавонист надиҳад. Бале, ташаккур ва ҳоло гӯш меандозем ба суханҳои роҳбари департаменти доварон ва нозирони Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустам Абдуллоев ки ҳамин ҳолатро чунин шарҳ медиҳанд. В игре рукой могу сказать, что здесь, значит, нападающий, простреливая мяч, защитник Истиклола очень быстро двигается, старается преградить движение нападающего. Вот, естественно, он очень быстро останавливается. Если обратите внимание, у него руки находятся, естественно, в большем положении. Поэтому здесь мяч касается руки, уходит на угловой. Здесь мое мнение, что игры рукой нету. Тем более, что защитник, если обратите внимание, полностью по динамике, он старается убрать руки за спину, поэтому он не пытается играть в мяч. Вот. И если вы смотрите внимательно, если бы это была бы игра рукой, то было бы встречное движение руки к мячу. И мяч бы либо отскочил бы вперед, либо бы просто остановился бы. А здесь он просто по касательной немного изменяет траекторию движения и уходит на угловой. Здесь по правилам игры игрок не пытается, и его рука не делает тело неестественно больше. Она делает его естественно больше, потому что если брать биомеханику, то у каждого действия есть свои ограничения. То здесь его рука делает его тело естественно больше, поэтому наше мнение, мое мнение такое, что здесь нет игры рук. خب این هم اندیشه رستم عبداللویف بود که این حالت یعنی حقیقی بازی بود و دوار نمیتوانست ضربه پنالتی تعیین کرده. ولی اگر حالا از تمام دواران متخصصان همین سو هم پرسان شویم، فکرای گوناگون هستند. یعنی بعضی ها میگویند اینجا دوار باید پنالتی میداد، بعضی ها نه، چون چند کریتری رو هم به میان میارند که همین گونه حالت ها باید باشد. درست، چند آدمی که باشد فکرای اونها هر خیل است. بله. لیکن قانون فوتبال یعنی قاعده فوتبال دیگر چیز رو میگوید. من فکر دارم که برای همین هم تکیه به قاعده فوتبال کردن لازم است. برای اینکه هر سال یعنی در یک سال اگر خطا نکنم دو بار هم میتوانند که تغییرات علاوه وارد کنند. به همین خاطر با تغییرات علاوه نو این دوزی تحلیل کردن دادن و فهموندن که با کدام سبب دوبار جریمه 11 متر تعیین نکرد.
надод. Хуб бинандаи азиз, ҳолати дигар ҳам дар ҳамин бозӣ иттифоқ афтод. Дар ин маврид шумо чӣ мегӯед? Яъне пеналти ба дарвозаи клуби марказии варзиш Артиш замоне ки Алишер Ҷалиловро Фирӯз Бубиев ба худи ҳолати довар аз пой афтонидааст. Масалан, ин ҳолат ҳолати хеле ҳам баҳснок, чунки дар баъзе маврид мебинем ки бозингари Истиқлол дар рӯи ту буд ва ногаҳон аз пой афтид. Вале боз ишора мешавад ки инҷо бархурд буд, яъне ҳамон контакте ки дар футбол аст, ҳамин гуна ҳолат. Шумо чӣ назар доред дар ин маврид? агар коргардон агар ҳамин наворро аз як бори такрор медоданд, хуб мешуд ки мо ҳам як ҳолатро як бори дига бинем. Хуб, мутаваҷҷеҳ мешавем ҳамлаи дастаи Истиқлол буд, Алишер Ҷалилов ва ӯ аз пой меафтад, яъне Фирӯз Бубиев дар рақобат бо Алишер Ҷалилов буд ва ҳамин тавр довар зарбаи пеналти таъин мекунад ки онро бозингари Истиқлол Шервонӣ Мамбатшиев ба ҳадаф мерасонад. Хуб, бо диққат мутаваҷҷеҳ мешавем. چی است نظر شما در همین مورد؟ بازیگری استقلال در اینجا در حقیقت من فکر دارم که بازیگری استقلال در اینجا رسیش با توپ رو جقیده به فکر من میافتاد. در اینجا من فکر دارم که جریمه 11 متر نباید تعیین میکرد. نباید تعیین میکرد. بله، برای اینکه داور ایستی داور رو بینید، یک بار بینید که با فکر من نه اونقدر در حالت خوب قرار داشت. بله. ممکن که ندیده میشه. ندید. با فکر من رقم 7 قطعی رقمی در اونجا مباچو شیروانی خط امید یعنی رسیش رو محکم کرده بود. بله بله. و با فکرم از همین لحاظ داور پورا ندیده بود. بله. خب اکنون بیاید گوش میاندازیم با سخنهای رستم عبداللهев. По этому эпизоду могу сказать, что да, посмотрите, очень динамичный, быстрый момент. Судья выходит вправо от ворот, пытаясь контролировать действия защитников в этой половине. А затем, после того, как мяч переходит левее, он начинает менять положение свое, пытается выйти в более удобный угол, найти обзора. Если видите, у него в принципе неплохая позиция. Но здесь, скажем так, угол обзора у него не хороший, позиция хорошая, угол обзора, он еще до конца не выбрал правильную позицию. К сожалению, здесь мы видим то, что игрок обороняющейся команды ЦСКА играет в мяч. Мяч попадает под ногу атакующего игрока из Истиклола, который очень, скажем так, неестественно падает. Если обратить внимание, у него обе ноги в воздухе. Я думаю, что судья принял решение назначать 11-метрового удара именно по падению игрока. То, как он упал. А упал он, скажем так, при симуляции такого не может быть. То есть здесь однозначно был контакт, но, к сожалению, он не видел контакта ноги и среагировал на падение игрока Истиклола. Ну, мнение такое, что здесь нужно было продолжить. Рустам Абдуллоев ҳам ишора мекунанд ки бояд бозӣ идома мекард. бале, бинед дар ҳақиқат вақте ки бозингари Истиқлол меафтад, довар фикр мекард ки аз яъне расиши бархурд ва расиши бозингари клуби марказии варзиши Артиш. лекин дар ин ҷо аз ин бархурд не, яъне аз ҳисобе ки ба болои ту баромадан бале аз пӯ меафтад ва дар назар метавонад ки яъне онро афтонданд. ба ҳамин хотир ман фикр дорам ки довар ҷарима 11 метра таъин мекунад ва дар ин ҷо набояд мешид. خب این دو حالتی بحثناک بود در بازی استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش که همین گونه جمع است شد. یعنی اونجا با دست بازی کردن زهیر جورابویف اصلا نباید پنالتی میداد، عموما پنالتی نداد، درست است و پنالتی به دروازه کلوب مرکزی ورزش ارتش هم خطا است اگر دغل کرده گوییم. خوب اکنون میگذاریم به دو حالتی بحثناک در بازی استرافشان خوجاند که سراول بسیاری از مخلصانی دست ستاد مربیان هم بر اون نظر دادند که پنالتی
бояд дода намешуд ба дарвозаи дастаи Истаравшан. Шумо чӣ назар доред дар мавриди афтише ки аз ҷониби Комрон Турсунов буд? як бор дига бинед, агар Бале. дар ин ҷо ҳаракат ҳаст, Бале. ҳаракат ҳаст ва расиш ҳаст. Бале. Дар ин ҷо нобаста аз он ки расиш чӣ гуна аст, яъне қоидавайронкун ҳисоб мешавад. бале, барои ин ки нигоҳ кунед вай ҳаракат, агар меистод вай бозингар агар ба ҳаракати худаш рафтан ба агар почаш ба почаи ӯ мерасид, Бале. дар ҳақиқат дар ин ҷо ҷарима намешуд. Бале. лекин дар ин ҷо ҳимоятгар нигоҳ кунед, ҳимоятгар ҳаракати пои худро мебарад ва ба пои ӯ мерасонад. Бале. дар ин ҷо ба фикри ман Дуруст довар наздик аст. Бинед, бале, бале, бале. Мавқеи довар хуб аст. бинед, мавқеи довар хуб аст ва ҳамаи он чиз намоён Шубҳано аст. гуфта метавонем ҳамин ҳолатро ё на? дар ин ҷо агар вар мешуд, телевизиони вар, ӯ Бале, дар бале, ҳақиқат технология наздик нишон медод. Баъдан аз наворе ки мо дида истодаем, дар ин ҷо расиш аст. бале. Хуб, биёед акнун гӯш меандозем ба суханҳои роҳбари департаменти доварон ва нозирони Федератсияи футболии Тоҷикистон. По этому эпизоду, ну тут даже, извините, обратите сами внимание на действия игрока номер 8, который явно бьет по ноге нападающего. Обратите внимание, где находится в этот момент судья, какая у него хорошая позиция. Он все четко видит и моментально принимает правильное решение. Здесь никаких вопросов не может возникнуть. 11-метровый удар. Обратите внимание на действие игрока 8. Он понимает, что он совершил нарушение, но начинает апеллировать после того, как видит, как его партнеры по команде движутся в сторону судьи. Вот мы здесь видим прекрасный, это четко видно, что здесь контакт, он цепляет ногу нападающего, соответственно, правильно назначен 11-метровый удар. Хуб, дар мавриди таъин кардани ҷарима 11 метра Рустам Абдуллоев ҳам ишора карданд ки ҷои баҳс нест. Ин 100% дуруст аст. Шумо болотар ҳам гуфтед ки барои муайян кардани он ки ин ҳолат шубҳанок бошад, бояд технологияи вар лозим аст. Ба ҳар сурат, хуб, мегузарем ба ҳолати дуюм ки ин ҷо гуфта мешуд сабабгори голи дуюми дастаи Хуҷанд гардид. Қоидаи бозӣ дар марказ вайрон шуд ва биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамин ҳолат, бархурди бозингари Истаравшан ва Хуҷанд, яъне инҷо зарбаи ҷаримавӣ буд ва баъдан ту вори дарвоза гардид. Биёед бори дигар ҳамин ҳолатро мебинем, аз зарбаи ҷаримавӣ гол зада шуд. Хуб, ба назари шумо дар марказ воқеан қоидавайронкунӣ буд ва таъин кардани зарбаи ҷаримавӣ оё дуруст аст? як бор дига наворо бинед. дар ин ҷо дар ҳақиқат чӣ хел гӯям, мубориза барои мавқеъ аст. Бале. яъне ҳамлагар бо дифоъгар, яъне дар ин ҷиҳат мубориза барои яъне мавқеъи худ карда истодан ва дасти дифоъгар яъне дар навор ҳаст ки он қапида истодааст ва ҳамлагар мехоҳад аз ӯ яъне канда кунад. дар ин ҷо ман фикр дорам ки довар хато накард, ҳақ буд ба фикри ман. Хуб, биёед акнун боз бармегардем ба суханҳои Рустам Абдуллоев. Ну, что здесь сказать? Игрок обороняющейся команды, да, они держали друг друга, вот, но игрок обороняющейся команды просто-напросто потом с разворота заваливает игрока атакующей команды. Но здесь штрафной удар, что здесь? Здесь добавить нечего. хуб, инҷо ҳам ягон ҷои баҳс нест, яъне таъин кардани зарбаи ҷаримавӣ ҳам аз рӯи адолат будааст дар ҳамин рақобат. Хуб, ин ҳолатҳои баҳсноке буд ки роҷеъ ба ду бозии даври 24-уми чемпионати мамлакат байни дастаҳои Лигаи Олӣ иттифоқ афтод ва ин ҷо ҳамроҳ бо коршиноси футбол ва ҳамчунин кӯмаки роҳбари департаменти доварон ва нозирони Федератсияи футболии Тоҷикистон ҳам ба бинандаҳо фаҳмонида шуд. Хуб, ёдовар мешавем ки дар миёнаи ҳафта рӯзи
чаҳоршанбе бозиҳои даври 23-ум бозиҳои мавқуфмондаи даври 23-ум баргузор мешаванд. Биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба 5 бозие ки дар як рӯз сурат хоҳанд гирифт. Исаравшан бо Равшан дар майдонаш рақобат мекунад, Хуҷанд бо Хатлон, Душанбе бо Файсканд, Эсхата бо Истиқлол, клуби марказӣ вардиш Артиш бо Куктош. Аслан инҷо шояд каме душвор ҳам бошад кадом бози марказӣ, вале ба андешаи шумо кадом бози ҷазобияте аз ҳама зиёдтар дорад дар ҷадвали чемпионати Тоҷикистон миёни 5 вохӯрӣ? Душанбе Файсканд. бале ман ҳам ҳамин чизро ишора кардани будам ки воқеан ҳам дидори Душанбе ва Файсканд яке аз бозиҳои марказӣ давр аст. бале барои ин ки агар Файсканд дар ин давр ғалаба кунад, чи Файсканд чи Душанбе ба фикрам муборизаро барои боқӣ мондан дар лигаи олӣ мебаранд, идома медиҳанд ва кадоме ки мағлуб шавад, агар дастаи Душанбе дар ҳақиқат мағлуб шавад, дигар ба фикрам муборизаи онҳо камтар мешавад. Бугӯем ки шонси онҳо ба 0 баробар мешавад. Файсканд ман фикр дорам ки баъд муборизаро метавонад давом диҳад. хуб дар ин ҷо метавонем дидори клуби марказӣ вардиш Артиш Куктош Исталашан Равшанро ҳам бигӯем ки ин бозӣ ҳам аз зумраи рақобатҳои муҳими давр ҳастанд, зеро мо медонем ки барои зинаи сеюм ҳар ду даста мубориза бурда истоданд. бале барои ин ки клуби марказии варзиши Артиш барои ҷои сеюм ва Куктош барои мавқеи худро нигоҳ доштан дар лигаи олӣ. Дар ҳақиқат ин бозӣ ҳам яке аз бозиҳои марказӣ ба ҳисоб меравад. Истаравшан Равшан ҳам дар ин ҷо ба Истаравшан танҳо ғолибият дар кор аст, барои ин ки агар ғолибиятро ба даст наорад, ин барои мубориза бурдан барои медалҳо душвортар мешавад. Дастаи Равшан ман фикр дорам ки мавқеи худро устувортар кард дар лигаи олӣ ва барои бозӣ кардан, бозии хуб нишондан барои мухлисон ман фикр дорам Равшани клубам метавонад бозии хуб нишон диҳад. бале хуб ташаккури зиёд бинандаи азиз. Аз миёни 5 рақобат шояд ба эҳтимолияти зиёд шабакаи варзиш ва футбол аз ин рақобатҳо дутоашро мустақиман манзури бинандаҳо кунанд, чунки бо шароите ки айни ҳол барои мо ҳам ҳаст. хуб ба ҳар сурат аз Супон Хуҷамов барои ширкаташон дар барномаи 90 дақиқа инсоли сипос мекунем, коршиноси ҳамешагии барномаи мо, ва баъд аз анҷоми бозиҳои даври 23-ум ҳатман боз дар миёнаи ҳафта сари ин миз гирд хоҳем омад ва атрофи ин рақобатҳо ҳам ҳарф мезанем. хуб бинандаи азиз, барномаи шабакаи варзишро пайгир бошед. Рақобатҳои муҳим ва беҳтарин ҳам дар миёнаи ҳафта ва охири ҳафта баргузор мешавад, чунки дар бисёре аз чемпионатҳо як муддат танаффус ҳам ҳаст. То гузоришҳои навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед.